Best. Alright, menyala Geng, 11.25 bulan. Hamba tengok tu, error 1. Error 1 apa dia, geng? Error 1 tu apa dia? Error 1, hampa kalau hamba nak tahu, ECU tak connect dengan motor. ECU pasal apa tak connect dengan motor? Sebab kita tengah buat proses remap. Sekali bila habis remap, dia akan masukkan data balik bagi lengkap. Dia akan hilang lah error 1 tu. Tapi tak apa, saya layan. Tunjuk kat hamba. Bagi hamba ketak lagi tengok kan. Ni hamba error 1. Ni baru kita remap. Kalau kata kita cucuk diagnostik tu, dia tak naik macam ni. Bila kita dah habis remap, dia akan back to normal. Okay, jam-jam pun semua dia akan okay. Dia tak payah setting apa lah, mileage lama pun semua akan ada balik. Alright. Okay, balik test. Dengan double signal semua. Okay, ngam. Best. Alright, menyala. S-Max. Dia naik lembut ya, tapi Zap sampai. Okay, terima kasih.